Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras nyo amin papagayam. Inta iba sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapneg kayo kuman iti adda kada kayo. Tako na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Napukaw man ang jay ur-urnungak akwartak. PJ! PJ! Oh, apay manan? Awan man ang jay kwartak dito'y. Ur-urnungak day jay apagpa-check up. Papasulan nak manan? Ha? Ay, ibatanag! No inalak man day jay. Awan ti bibiyang mo! Agriri ka, ha? Ha? Aglablabas kan. Irresponsable nga asawa. Irresponsable gayam, ha? Day tati kong gulam! Nagapa kayo manin ka ni PJ? Inala na ngamin di kwarta. Ay, tatang, kita dito inaramid ni PJ ka ni Stella. Ay. Nay, na-black ayan man yan ni Stella. Tatang, umay ko ibaga adya kung maanusan ni PJ. Lading itak, ngamjak ipalubos ang mapatay nak ti anak yo. Maawatan ka, anak. Agawid akpay laang iti ayan dagiti dadakkel ko. Nabayagan nga ibagbagada da ito'y. Ngam italaang nga aramitak. Sapay ko tadumtang ti panawon nga agbalbaliw ti kabsat ko, Estela. Saan kami mata nagkurang anang bagbagaken kuana? Pinadakkel mi met, itinasayata sursuro. Hanggang jakam mo, no apay anasumok na tinagbisyo. Ay! Di mo perjan dagita gamit dito'y balay! Talaga pura kag amin dagitoy, no di yung irwar ni Stella! Apay dito'y mga birukan ni bakit mo? Awan dito'y! Pagawidan nyo iti balay tasawak! Apay di mo mapansukonin iti ayan dagiti naganak na! Anya? Pinanawan na kan, gapo iti kasta nga ugalim! Ah? Awan manaknakam mo nga asawa! Ha? Kasta gayam, ha? Pues, perjak amin dagita da dito'y abalay! Agtal na ka, PJ! Ah. Saan ka malapdan? Pumanaw kan. Anya? Nalawag tinangag mo. Pumanaw kan dito'y. Awan ti karbangam nga agdadael kadagiti gamit dito'y balay. Tawan apulos ti impundar mo dito'y. Naperden ti TV, tatang. Oray pa'y dagiti daddo maagamit dito'y balay. Ay. Saan pa'y nabayadan dagita agamit ngam naperdidan? Awan babain je kabsat mo. Amangan noan niya ti aramidan na tapi napanaw yo. Bayam, tapno makapanunot. Saan nga agnakam, numang namnamalatan kada tayo? Ay, tatang. Padasan namat ita ti agbyag asolo. Umar kayo dito, tagsasama Tatang, agwalwala manin ni PJ. Tagsarta nga mga umur iti balay yo! Ayok kayo! Agub-uburan. Ay suso, barbar sa akin nanto'y balay. Saan nasakti kargalinan nyo? Awanan pain nga inanak. Umar kayo! Lukatan tantiri daw tatang, tapas kantan. Saan? Bayam, tamangawag akiti pulis. Ipatiliw kon. Anya? Bayam ama ibalod. Ay, ang mga nuad-adang agribilde. Nasken ama ikan iti pagnakman na. Parwarandak ditoy! Imay kalaang binisita. Ibagam ka ni tatang, tairwarnak ditoy. Basol mo matlaang no apay nga adda ka dito. Anya? Pinanawan na kan ni bakit mo, gapo iti day ta kinamamartek mo. Ngam apay asaan ka pa'y laang agbalbaliw. Adula amin? Awan ti mapasamak kan ka anasaya. Sumartengkan! Dinakbagbagan ditoy! Naganak kagaya man, ne.
Nakaturog day ta anak mo. Wan, manang. Nadamag ko lang iji ka aruba mi. Nag-cute day ta anak mo. Wan gayam. Kumusta ngay ni PJ, manang? Awanin damag ko, manipod idi impaibalod ni tatang. Kasta ka di. Saanin ngagpakpakita. Kadyak amo no sa dino ti ayan na ita. Di na kami pa yun malagip nga ginana. Saan ka amadanagan? Tatulungan da ka. Kinapudno na. Idinadamag ni tatang anaganak ka. Papaitid na dahi ti pension na. Tapno ada aramatom. Agyamanak, manang. Ay kat ninayunak matan Iti kasta, ada maaramat mo. Nasaya at kayo unay kinitatang. Basit laabanang dayta, Estela. Tangay irresponsable mo ti asawam, akabsat ko. Da kamin kan ni tatang timang tulong kan ka. Tatang, ada na damag ko. Anya dayta. Natiliw ka no ni PJ. Ay, Droga ka no. Ada na alada at droga, iti ikot na. anya ngay ti maaramida kiti dayta. Saanak bata nagkurang. Akanayon amang palpalagip ken kuana. Delikado day je akaso na. Amang ano saanan ang makarwar iji pagbaludan. Tatang, nakaturog sa ni baby. Idiso yun dito'y crib na, tapno saan kayo ang mabanog? Ay, wait. Nakaturo kain. Ay, nagbiita na nakaturaw. Kaya't na kayo ngamin, tatang. Nabasan sa mo tilampin na. Sukatamon. Wan, tatang. Ay, maawit ko pa'y laita. Agaminton dumakalain. Itarayan naktaon. O anya ipag, nakasagana ka din ni Boyet asumrak ija iskulda? Mabiit lang ang manang. Sukatakpay. Idagas ko ni ija eskwelaan da. Total, sumragak matlaang ita ija office. Agyamanak manang nga. Asikaswak pa'y nga mindagiti ilakok ijay kantina. Siyak tumatan timang dagas kan kwa na. Tapos saan kan nga agpasahi pa'y. Mabiit lang ang manang nga. Mapan ko pa'y sukatan. Ay, nagbiit ti aldaw. Kaano lang idi may sapay laang amaladaga. Ita, agad adalan. Oh, tatang, mangan kayon. Estela, kumusta nga tan ni PJ? Tatang, Kaya't ko kumaabisitaan. Ngem nakapsuta kaon nga agbiyahe. inaramid yu lang ang tirumbang tatang. Tapno makapagpanunot. Kidawag ngayon kay kumabisitaan. Wan tatang, mapan minto bisitaan kin ni Boyet. Awan sa tinamnama ka makarwar dito pagbaludan, Pastor. Apay kit din nga awan. Ado na tawan na nakabaludak. Di ka mapukawan itinamnama, PJ. Amo kadumtang tumot lang ti panawan. Makarwar kan to ditoy. Kumusta nga't di pamilyak, Pastor? Ala, agananos ka. Iti sana mabayag, makaden namon ti pamilyan. Basol ko, Pastor. Basol ko dahito yung nagbanagan ti biyag ko. Agbabawi ang kadagiti inaramid ko iti. Agbabawi ako. Si
Di ka ti makaammo no kayat mo atulungan ni PJ no rumwarda ito iti pagbaludan. Talaga kaya't ko tulungan ni PJ, bakit? Amok nga da potensyal na. Makitak mo't day taken kwa na. Iso na laeng, tadi na nausar da kita. Gapo iti bisyo na idi. Patsak nga awatan tumot laeng ti pamilya na. Apay kit tinasaan. Kasapulan laeng nga agbalbaliw. Makita ket. Talaga kayat nanti agbalbaliw. Sapay la ko mga rod. Ta iti kabiitan a panawan. Makarwar matan iti pagbaludan. O, anya ti makunam iti daytoy aginatang ko at terno at t-shirt kan pantalon ni Boyet. Ay namanang, ingatangam man gaya man ti ka anakam. Kasano, makaay-ayo ngamin. Ta inaldaw nga ta ipakpakita na nga stars na. Nagagatmat ama ibaon. Iso nga ingatanga kun tanabayagan nga agpagpagatang. Kasta ka di, manang. Naklatag. Itayong ti guard nga da bisita. Siyak, PJ. Agyaman ta sinarungkaran na. Kumusta kan? Estela, Adda ka no namnama ang maipayan ka iti parol. Kat makaruwar ka dito'y pagbaludan. sapay la ko ma. Tanudumtang dayta ka nito. Maawat naktumat lain. Amo, addan pa nagduha-duham. Maamak ka. Nga mga no agaramid akmanen iti dakas. Akas ka dagiti nararamid ko iti. Addan anak ta, PJ. Diyak kayat ama imatangan na ati amana. Kat mamartak. Ken agar aramat iti may parit a droga. Amok dayta. Kat no maikarim lakit di ngagbalbaliw ka. Nga ikatam dagiti bisyong. Nalapit nga awaten kanto. Welcome ka dito'y balay, PJ. Tangay karurar mo paylaan iti pagbaludan. Dito'y kapaylaan. Nana, agyaman kada kayo. Adamot pangisarkan kan kanila kay at trabaho. Uwan nana. Naibaga naman tin kanyak dayta. Saysaya atam, PJ. Ado dagito'y aparabor amaytad kan ka. Kat sapay la kuma, tadimon sayangan pay. Adamot din orunong ko, tata. Pangan-anwam kumay ti kwartam. Planok tagpatak dari ti balay para iti pamilya. Masaya day ta planom. Tata, saan kayo ito amalipatan? Dakil ti na itulong yung kanyak. Di mon panunutan day ta. Da kayo tinanglawlawag iti panunot ko. Babayin iti inaldaw pa ng sarsarong karyo kanyak iti pagbaludan. Kas nakon, awan anyaman na, PJ. Agyaman akmanin tata. Katita, mabalin ako nagsubli iti sidong ti pamilya. Masakit ni tatang. Kasta ka di. Naadaan iti nakaro a komplikasyon. Kat ita, saan pa yan ang makakita? Kaya't ko makita ni tatang. Sige, ada iti silid na. Umunagkalat ta iti silid na. Tatang, PJ, wan tatang. Siyak da ito'y. agyaman na tadakan. Wan, tatang. Sana kung nga umadayupay ka na kayo. Nadamag ko nga mangas kasaba ka kanon. Puno day tatatang. Nasaya at dayta, anak. Agpaimbag kayo ha.
Di kay agdalan. Taraknan kayo. Lakaya ko, anak ko. Tila ang tartari kagayak. Katipan nakabukal manan, ti pamilya tayo. Katagyaman anak, taadakan, anak ko. Naragsak akon, amang ipulang, itibiyag ko. Sakbay nga intay sa grapon dagiti bunga ti dakes nga aramid tayo ang balbaliw tayon. Taamangan numaladaw ton ti amin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.